Hey. Karibu sana Makena. Karibu sana. Ndongi sana. Kuona iyo mathaa yaku. Iyo mathaa yakwa ya. Wega muno. Ani omucie. Nio mbithera ndi ani omucie okwa kwita Mboone. Village kana Ikweta we ansi twerekere ne Ikweta hotel. Ito nkwe ya to mpempe. Na kamutu kugenda ndithurane ambita ngugini. Rukire mtangu imbere mbita ku. Na nkara isi nkara ciayo. Nigute kuona ndina nguku thate tu. Yari ike ya less you around 6. You 98%. Kuni kuona ne nikunyira. Ndoga naru ankori ongere mathaine ja. Menye nguge kunja wethagiro kiriteri kumbere wethiro gita na ara skuru twakwithiririe ngugira wethirito gita na mbere kwithokithia. Oni ngoye kwa rukire ndenja wakwa yo ciuria nguci yakwa yigukona nguci yakwa for one tura uri muntu ungi ni ngompura ngu ona kinyaka machini ndaurirwa lakini tikatonga abu na ntaga kunura kwa u machini ekura nguru mpura rukire nguci yakwa thira ira ndayekirite the previous 2 to 3 days kuma u nangaso ankarume nguku ciakwa mutunga yauria na ithiri kwe nguku ira sereri ni ko cia ko sikurikia nkara Granta idari kione previous night nkaudhrania alafu kumau yanontodhrania karasia kwanga park kaendia thiri kwa shops baraba around ya baba mburaira kumau kaidhrania ngetangu gine skuru ngoembe thera ndekorikia by 6:30 ndithera ndia na wena na bangana na nja wethire tu karate oni bwana ndimwe kurunima ndi na kinya tuyuyu na bakwa bonthe baranciarite teta yuyu ndi na batano ndi na ndagayire na nirikiti university na ndi na ari bathatu na mwaru mona mpete tuyuyu and I congratulate wega sana na nguge yaku wethagiro kithithia mbi tigara mantone jaja nguku ni mbingi wethagiro kithithia tigara kwithira school oni mbethera ndina ngui nyingi sana mbethera ndina miunda ya kurimira skuru na nkuruki nikenda nkomba kunyiriana bara bako bankia kwa unde na mundo munene yumo mutuate na ngangweta wa kinisa kabase na indekayia na kwa uko ndakethete kaitena kaindakethete mpempe ku ona mungao na ngacoka nketha ndina munda yungi untuita wa kithanga kana kia muringa gaiti ya thiru gaiti next to the game park Saindia South yoyo thera yo na mira ndi murimi nyomera reka bura mbira rito bagara mira ati thia hale hedge imbitha ndina munda yo mira kwa umbo mbako na mapato ke mira especially ndinda thomeza cinyani bakwana na nkuruki kiriana baba orphanage baba ntiwa bankumenyera kwa utethera na indretha cinyamburi ndina mburi smart sana Makena ndina mburi 16 so far imwe kwanse ciara twana tuna ikitharimo so ya ciarire mo 4 of them to parika twire ingogera ambu ya ingwetikie wethagiro kiritira twana tura tungi tutethagira twina aciari mathani akona kuongere bingi bibingi na ni uma kwi mukururo karaku ambira mama ngwiro ritane kuparikiwa nkuruki wina twana tuna at once na kiburi bukiano ngakoni nyambisa yake na nibo kunderia rangiracio kiyo kandabere ba mikama muno lakini otegera twana tuto na nsidari kwegoro ukona ika wonka mwanko kona kithukaniria
The same time imbethera nyande na ng'ombe ciakwa okuo nkanoria tungundewa ngacoka nkaenderia baki babathinja na kurima nyambe mbeku na ming'au na horticulture. Sukuma ino nditase skuru na mbiringani no ntwana bibenda their skins is very healthy. Once oboya very poor ko mbiringani cio mbikaira rungurwa mera ukethira murayo raria yo kuria fertility ra rungu ko ndene ko ukethira ndina mbiringani na nkethira ndina sukuma ko na spinach. Most of the time sukuma irua wa skuru lakini ya iba kinyamo bakarea kubira no ntuni nyingi excess. Ya bakauga bakwa swiki sukuma wiki bakwa swiki mbiringani no ntuba utumira mofen. So bake munda ni twenda inya munde. Nkona ndeka ciaku no karowita gatega iri akuya kuthira wita kuibangania ibangania tete rutene ne rwarungiro skuru. Karibu sana kenda inya nintasirerwe mbite sirindi ubone urabari ni bwega. Okay atogwete angwetere twitanie ni sawa sawa. Kandi thuranire mbeye nani o Centrose Mwankera nandi yakinyire kuma kumembire 1999. Ni yakinyire kuma 1999 twapikire very well. Mwaka 2014. 2014 ndona orana bakunyamara sana batukumbo support baka secondary wita ndio ndambiriria high school Frasel High School ile kuendelea thai na still kenda tuonana baraba orphanage baraba batino uwezo bomba kutonya kukenda na bomba wakaya sambi. Na orphanage riu yambiririe gitaririko. Okay, orphanage ndambiririe kuma 2009 no ntubwa kutouch kinya the community in this area ntwana baba inge no na bathiurukite na town ukaga ni bibagwacia wabonyeria ni bete skuru bathome na ukareke na kuwata neno yake atonya skuru no mba kwithira the best performer kwa una ndethira ndena that feeling imbati kuongerana from different places kwa orphanage kwa yeyire kwambire kuona ana rira count wewe tanto for example ya mawe twalina mtu weta Mr. Benki ora wari in charge of the children. He was a children's officer. Kwa wake ona case very challenging na ndingara thimu ambiri kwikana karea very ninde toko ya street ine kamware kana kangi ko yikement amureta ake in the orphanage. Orphanage twambetire Mother Hope Children's Center. Na kinyatha ine obweta wa Mother Hope Children's Center twina weregire ati ntuku imo mwathani akarongama na tuone munturo umba kuba tethia nkuruki and for example kihotegera irasi bibia orphanage bimwe nukona ni irasi very poor ndo msia kurara very poor na kinya irasi ari bambire kumenyiko yana ngo support ibambire ku withdraw ritoba from the St. Lucy's. Beko menyiko orphanage ndene St. Lucy. Teba baingi bawirirwe. Many of them bare against na batawira sua. Kwa u anataka ndebeta ndeni ngwa nkona mwana oro ina obatu de ntomairo ikuma the office of bangi na community na kinya mwana no ateseka sana kana bagetha bare imbiro oro nontu kwina cases yana baingi bare owa twaboire bena nungu nyingi sana mbiroro na twababwithie to reform na batonya kirasi ne bana babeana very strong lakini wabatuma kuonja bakagara baeta they are the best performers na no ba continue kinya na ya kama ke form 1 in one of the classes kara ina 317 na kana adhomereto wa na kinya wa mwirete kuo akwira indibite ku nana akwire thena akwire etakirire tisbiato kwa ira tips over the holidays ndamu force mwanketa kuo kachokera kirambira mama unte na kuria ni andie na bangi kwena kesi inge ni otwa ni last year September ana baire bariete na ina nyumbe mwe for more than 4 days na inakwite na nyumbe mwe no atuika community te kwando tonyera batethia kuthika inoyo nontu ina na HIV positive mwana unda sema nenda basema nenda twana tondla kama class 1 kange class 3 ana bondo sema na boka bandombere something to hit on the way kwari ukireka tene sana tonda enda ndio bodi bioria
ambera wetu ge agwara riwa kuma mbere so ningi kuira ko muno mami rate ugira batamenya ina ati batamenya ina kakwite etawa makena lucky enough ko muntu batethacia na ndeta ira something every beginning of the term kwa mbithande na challenge nene sana na ana ba makena na Mother of Hope eta na mbere kuma 209 pambirire na ana bagana na mukera na ndina ndambirire na ana bathatu na mwanka thaitu na ana 36 nura batinde so mbonde bathomaira to primary schools ira is around no tine nekira school ndeta according to the new system ira in the Kenya today ndona kamba bire na system ira both in up to class 4 kwa uri ndege ba class 5 6 and 7 be ya oro nyumetha ku ba umeta thiru gaiti primary karurune the nearby schools na no bare agira le umbecha no oni mde ambesa yu nde mosiari karurune primary school nde mosiari athiru gaiti nde mosiari kithanga primary school next to the Mbauda bauba kuba ire pakithanga be class 7 8 na no nde mosiari kuikenda beta munda yonge ndina you around that place uoro ni obarara beta yu yonje yo lakini Friday evening iba itase mwanka no ntoba sabuni mauta bikora bithirite batumwe muriti nguro barugaira ku muriti ngwo no arua irio akemenyigwe yana be school kwou ugoro akarua bibinge kenda bapakira tugoikana bapakairwa public schools kenda rukire baeta na something to eat apile ku kanero mare ku niriri ku muno ke thirikari kire antu betura rire athirugaiti ate wenda antu boteithiri makena woni buru intora kuromba antu bantethia no ntotie binge bikinya muntu akeyana kurukio keyawa ni birankiromba kabisa ni community yetu ya athirugaiti bwethire bukenda na bao fansensi bwisindia na bona nkuria nabo miaka mingi sana babona kinyanjirene ya barabe ya bakaura kana bakethira batena nguo bukeya tukethira turi amwe na twabara iria nkurugi twabonela situ asiari bao no ntuno kutu wikoria na nkurugi nabo anene betu for example MP wetu ntamona au ndomba kwa John Paul tamoni ndage kwa lakini tamiona ende no kuona muntu ya umete ndhe botano okeya no atuliongira ya December twari na mwari umwe ta Lucy aumete mwankatharaka that was 11 tariki 11 mweri on December last year aturetere nkumi ende ngumakena ndawere ndacoka ndarira ana bare meate na twanywa na twaria na baretwa nguira nkuru unkiromba muntu wenthe okuigwa burankuwa nguira wegete nyumba nkuru tafadhali menye kwebomiriria patenio ito tureta ireni ana bako bethere benji mwankas inkinyithetie nji 16 this time na ndena kinya enji 2 kwiko ndaretero ka miaka iri ndena ko kuma enji 2 enji 3 miaka 3 mwanka miaka 16 ndina ya bau na bonde luse bategerete iwe inana iwethe na bambita mama na uma imbaso nkewerwo muno na kona ndani mwathani bu anse na ntethetie na nderera kinya bakwa na kire ngugi yonde bithirito kirita wina secondary na wina Mother of Hope na wina school primary secondary ambire ibiri secondary twambirie 2019 ile pikire boboya na mwankera na ndewe na mwanka form 4 meaka ndambire das beyond that once at once na okay 2019 yo class kambere sorry kiathithite kierio KCSE na ba perform very well na itwari na bana ba orphanage madao ko wambirie secondary nonto bwanindia na baku baraba kuma orphanage ndambire secondary nonto bwanindia na baraba kuma primary bagaga oba sukuma kenda beta form 1 form 2 form 3 na form 4 iya tumidambire secondary na mwankera na ndi ana bakuba orphanage mwana ora mukuru ndene orphanage ni na kinyete mwana ora mukuru ndene orphanage unathiretie KMTC no ntunda mbere ndaba bari primary ibeta school ngukuri ko wari gembe uwetere gembe secondary na ndara thina no muno na ndamuthomithia mwanka form 4 ntoru ko weta Mr Nyaga wegembe boys ndeta ankamurira na ngatura methori ambore luse ko kurira nonto mwana otisiere kamura ono kwa kinyawe ya barabangi mwankanyaga ona de serious
tua kuria ambira inya nkare afisi eta moro ino mwana uo ngi utarikana amwira yori thase ng'ombe se skuru mwekuru ariere 4 good years igembe boys akire thase ng'ombe se secondary school igembe boys kenda kana karaka late ka moro inoro kwire akathoma eta igitonga igitonga indaktari na ne yo tuliongira na umanyaga na mukikiririe na mwanka mwana witonga thire skuru tho barare ndombo mburia tha ina bakinyete ni babathire last year ura mukuru thothomerete Frasel High School na ngomburia bo no tundi na bana babathire last year barare Frasel High School umwe ndamurire ngwe kwa KTDA kiegoi no ntu ata performere very well na ari na ndi maina na atari na wita kuria no ntu na ari kuimana na muthaka na kinyota na no ni ndatanithiri anseni ana bakwa ko ari KTDA mwarungi ndamwende ko se saloon na unge nwembati baye awata mimba ethre na kana kawe na tembati baye ana bati muzuri na asiara luse neta na mukuru oke auro ko una ndeno uretro kinya jojo imbeti yoyo ko imbeti yoyo na muno kiranto bantu reje thiru na mero na mpangi baraba utona mubango ni jonka da cie tontu kwa muthejo na rwena tawira mwekuru nkatha orena mubango jo kwambiria skuru te ontu bo wambiririe igitenere no teigwa no gete monkira nandi oni borambo bobera akwera mwekuru yowe na nkoro umeno lazima ithire touch makena uketho tena endene ku no ntukuthambia kana kara nsimbi sindi baenda ya bathroom kabaike na kabathambia na nkaura nguo ciao na nkabonele muntu abati kwithira kari ote untu simple kamba tiobera kweyana ni gintu ikia sana na leo kadekia gutethia kana ntiwa kana nkia kana katena weregiro barojo atenje ku ni tharima wa nkuruki no ntoni tiora ntomba kuwa kwa media ndarimikite makena no ntotha inte na mwana wi university bakwa ana batano ndi mami o ana batano no te mwana o te kulugirite secondary a smart secondary school and primary bathomerete St. Lucy's primary cia bonthe bathomerete St. Lucy na St. Lucy na maciara manene muno ndakwirere ginya ba karimio ngora thomaira ku ndi na engineer maingi ginya mwaro ko engwa ni engineer thai wa land administration ndi na ginya muthaka wa kiri uria munene sana judge ndi na kinya mwaro eta Karinet Kajuju no ithere Manchester Street na thoma St. Lucy's na nkera antu uketho ukithengetha cia mwana yabombekite ndene muciyo Mother Hope kana ikundi kimbekta Mother Hope kinyo akirwira mpempera uketha kana wo aturetera ginya mukebo ompempe ko wayo kare witwana turaka na munga ukimbu tawirwo na nya sana no ntu nkuru ki challenge rere othaya na beko ni ndene skuru indashokera obarimira na oni ati my stage ginya ngenda kuria kurima nonde na nkanywansi ana iba kurire lakini ndashokera kurima ringe ukaona mpempe yitu rinthe kanda ndandikite mpempe ya na nteremeta no ntobonge ni ana baba Mother Hope Ponkera nkathe mukaya oni nkabera tafadhali kenda njeje kwe matharimika ukethira kana kaithankia ukethira kana gatena ina nethe ende te baraba karini quotes mo ithe ateo nethe ai mulevi lakini tho imbo ya kinya baraba te responsible ba kaisana kwa unga kwera ukathanya mwana yora ana baku batharimika ni njira yeromba kupitia kwa Mungu mtu akenda kwithire ukinyira atia utetheria ana baba kubara withagira ukimenyera baba inge sana ibeyete na bankinyira through the nambe kwa thimo kana kweja mwanka skuru St. Lucy's kana Mother Hope Children's Home athiru gaiti 5 kilometers kuma Maua Town Meru County nambe kwa thimo ni 07 26 98 96 94 chokera kairi 07 26 98 96 94 nanka orerwe sana ntiramenye ntiracokeria mukuru umwe omwaka na tureta ira mbesa kunie 10 cia mpempe eta wa kiringa imu biashara omira
na inchambe ntomurume no ntuna kikisa tariki 25 tukuria miate na wise mwana yare ya muno na kireti thana cia sonda na mpempiga sindikizo nkunie 10 mwaka muthiru na atwere mbesha atare uniform ubie korea mukamwira asante no ntumbonete baba ingi sana baba ingi utheri makena na batile ithana bau nonge nwe kirengo pio kirengo eta wa mark kuma kangeta maki no mwaka na turetera nguo cia wikira na tukauwa asante sana ninga kwera ndirona nanga ya bau maki gitonga kiringa south wega sana Lucy ntubwa krokin koro ya kwira withirite ori nayo na ubatuba gwita na mbere kwithira wikinyira na bangi kwithira thomithĩtie na bakubathiria na no gwita na mbere kwithira gitetheria ana baro gwita na mbere kwithira kiretore gitenere mtu agenda kuretera mwana no withira kijuki ithai magena ndina challenge nene muno bamaginya ndirenga ya December ndirerete kwengi kwigalare ndengire na gacoka na mauru imagine mpandite mwana mwakalare market na kamoni anti wo bebaire na pageta bakambira kuyana moro ina rengi ndare motori no kinyire nte kuona motori no na nado class 6 7 kandaririre ndamuri no tionge ambira nkumutia na uko anti ura wari moro ino baba nuko memake nanda sogere kuira kana ko menika class 1 ndewe tandena ko mwanka mweri January kabatari be ku report school mweri were mwisho irondo mlobaira irondo mire kwira ukanini lakini kaa kurika reke kuya igoro irondo ombire ku make kwa musiari okithanga primary school kenda thomera class 7 kithanga 8 kilometers kuma lakini athomera kithanga kethira ari ukwina njia ya munda yakwa yuturima na yuna nyumba na kia akamenyerwa ni muntu nguro karako amwe ya irio na woni I visit ya mofe mbitanga ku muno bonkethera nkimwona na kinya we ne aso ne yao na no kari umumburo wina irao yes anyway gasana yeah ko ntomba kuongera kana kangi kankara kare aba unde basukuma sukume lakini nkorogi mwathani agendelea no tutharima tono owe nonge tumbe kuburia musiyo ya Mother Hope nikenda twatethia na baeto kinya barabara on the streets na barabara okwiro iba ina batamba kumenya kwithukumira na kurubara bakumba kutana no ntuba ina iba akwire baeta kungeta second marriage watuika mwekururo cokeria mucia atenda na barabara mwekuru ntigoro uro kwire mamoro kwire ko ukinya kurubeto ndombo bera atiri ira mwekuru agomba utaukira kana ageta mbere yeku ana baraba wotiro nao ba betwana tunini ito burusi ekere ndene ya mwathani kapiso mekana kariko kwenda na akende inoro kwire ukiura mwekuru ina wendo kwa mwana romba rankiromba antu ba Meru County bonde kinya Kenya mzima ndombo bwira kapisa tueta tukiara cia mwana ntiwa kana cia skuru ya St. Lucy's kana Frasela High School nkoroki twetani twe miaka bokimenya kingontra kireko ya St. Lucy kingontra kireko ya Frasela High School no gake kurera kana karaka Mother Hope Children's Home ka irambithera ndeni ao ndene compound kana kiwanja kiki St. Lucy ango kuromba na unyenyekefu murungu iwo wona anto te muntu onde eta okiwa mono ku atomba kurianira na mwana ntiwa kana mwana munkia no ntutomba kumenya ira wogeta utie baku na kinyoka uo no kwerware baku batiwa njarene cia ciari ya woni na musiari ungi na ungi kinya woni ngeta tha inga kwetha ai bako batiwa urithine bwa ciari baraba kethira be moyo ko u aciari betu tafadhali erie ni ompari twa kureta ana ndene St. Lucy's Primary School ira ina mathomo yegoro ibwisi onde na experience nda ya sana ya kwetha ndena aritwa na kuthomethia na ibwisi kinya baba thomerete St. Lucy's baba inge utheri itwa batara kinya ntuku inge iberete ukuria nture yeto ya thero na kwetha bathomete na inya sana kwa ukinya kauntu kaukare okatathira tunenkereniana tuguthometherie na babeta bakera senguto cia bange twira wainje marinya manini na maraya utemeara wa ukumaireko skuru yetu itaingwa ina compound yenene 5.5 acres yena arimu experienced na trained na woni Lucende umwe wabo kwau kabwatiwa na ukiribo mwathani na bwenda antu bangi bonthe oro uwo kisiendete noro kienda kwithithiria na mwekoro na wakamwira ate na mwana mwari
mwekuru kambobo mwiri tunamenyera enjeke kumenyera mukuru oku kumenyera twana twaku kumenyera kuri thinto biaku no buo ukuri wa kuria kan twana tura twaku tuonde twanja mwekuru bati kwethera uyu kuma nyumba ya mwari oku ukona bura kurara na bura kurethia kuo kenda atekethire na njira iri tiagirite se gombo muitaria aremwo ni kuthoma na njira bui na kinya kithito kuate mwana mwari na bati kurwa ku stage mwana ate bati kurwa na obabeto bare no baba gweta ba kwethira uti umukaria uti umuonelia uti umuritana ye utuma mwana mwari anywa bangi akethena ali marenchi akaurwa mapema ye utuma kana kaeje kinya kwethira na mtu baba wawe ka kinya mami wetu na single mothers twene kuroba tena kurubao kokua kokarugiria mono kwanza no mweje uri omwira kunywa bangi ni nthuku kunywa thiara ni nthuku wambire kwilila kana mwana nwerera akarikia na kuona engimates kana nthuki yao ne kwa ndigiri yuae kithira indaicie nteke nywa bangi kithira indaicie nteke ira mira ntakura kithira indaicie ntege ta sukuru ntiambete kuona ndigiri ya mwana makena materi ntege indaicie ntege tankerongwano ntumamia na mbese mira mpangirie mwankathwani mbese yakwa kanke omeria nkaria skuru mwanka nkawata PhD yakwa na degree yakwa kenda momba kwithira ndi ya na barabange ba irikari yakwa kwa umwili lote tongora se musiari ito menyera musioku mwekuru weta okegira na ntomorome masiara ya atira yathira haraka ende yaku mwekuru twana tutano kirera tukinya kuimara kunenea ukethia we wikurie umuno kwa ukorokira na family ku kendo kira na ntongania kana wanza mukuru na umarire na nyambu mare nkunde yomwe ari tukarie ninja sietu tukarie niana betu tukase kauna ekera mutumba kana ekera ino mutumba as long as mono kuna kuthoma nyumene mwana uyu wakareta suit important kwa ibonkomba kwire kuru nkatha ira siekuo na barikuo na ekuru iba umire ndina me ekuru iba umire sana makena ekuru patiendete ukirana na akuru kabonela cia akuru tutwenja kinya thai etoke ya wambethira baite buonka as long as anabako iba kuona fees ibo iko tukubana harua kwithiro gwatanete nani ke mubango jo nkatha cietu arankoriongete ntere cia athiro na gucemane na nkatha emwe mwekuru na wije kene mono Taruse Kanja ambiririe skuru ya St. Lucy miaka na ukabere 1999 na ethera gita na mbere nyumene ona kwino batubo nene bwa anabani ni baraba kwithira betigwa ne aciari bao na itana mbere kwithira kambire skuru ingi ya Mother of Hope area monkera na ndie na 36 igitenere na rikite kwithira kambire skuru ingi ya Frasel High School area direte gita nambere kwithira kirungamira skuru cio ndema na gutigira ati ndene matona na gwita nambere kwithira kithithio garuruku na kugeria gukiria na baraba tethirite bari na aciari ni bwana gwita nambere kwithira kiamwe kurungatha irenjere mwe ya gutigira ati no gukiria tora retu na nkruki ndene anja yaku no gwita nambere kwithira kirita ngugira agrete na kwithira uri gituge kianja ni bwega utukobana kwithira gwatanete nani makena materi mwanka ntuko ya njumaine ya kimia twitete eta nambere kwithira kiamwe kurungatha na mubango jankatha cietu ni jwejite iturene ryaku